ljudi u stvari ne znaju ništa o toj bolesti, pa boje se normalno ljudi, ali valjda će ova akcija educirati ih malo, pa će biti. Ali ono je teško, jako teško. Jednostavno čovjek nekad ne zna kako da se osjeća, kako bi ti pristupio tom čovjeku i objasnio mu da to nije nikakva zarazna bolest, da jednostavno i danas sutra i svatko to može dobiti. U ovom današnjem svijetu estetike i ambalaže u kojem živimo, to je u stvari vrlo neugodna bolest. Evo, čula sam sad i bolna, jako sam sretna da evo, svojim doprinosom mogu možda malo senzibilizirati javnost. Kad sam dolazio i kad sam se odazvao ovome, nisam razmišljao o snimanjima i o fotoreporterima, niti o kamerama, nego sam razmišljao o osobi s kojim ću se naći, o Martini. Razmišljao sam o ljudima koji se trude napraviti nešto dobro za ljude koji su bolesni, koji imaju psorijazu. Osim što je teško izgovoriti psorijaza, drugo sve je normalno treba prihvatiti i ljudi koji to imaju nisu zarazni i to nije prenosiva bolest. To treba ljudi shvatiti. Mislim da bi trebalo ukazati ljudima da nekako ljudi koji imaju psorijazu, evo recimo da je to tak zapravo prirodno i normalno i da takve ljude trebamo naprosto normalno prihvaćati u društvu, da sad to nije nikakav bauk i zapravo da se ljudi više obrazuju malo, da više znaš nešto o nekim bolestima da bi mogao onda zapravo ispravno reagirati. Problem psorijaze je donekle i meni poznat putem nekih prijatelja koji to imaju, ali isto nedovoljno da mogu reći da znam dovoljno o tome, tako da je ova cijela kampanja zapravo i proces učenja za mene samog. Rado bi da budem od koristi, u smislu da ljudi shvate da se radi o bolesti koja nije priljepčiva, koje se ne treba bojati, od koje ne treba zazirati, pa da se prema ljudima koji imaju psorijazu normalno odnose, kao prema svakom drugom. I strašno bi rado da tomu doprinesemo. Ja se uvijek volim uključiti u kampanju koja čini dobro ljudima, jer mislim da je u ovoj sasvim strašnoj situaciji u kojoj živimo, mislim da je ono što je najpotrebnije čovjeku, to je upravo pokazati ljubav, pokazati brigu, pokazati, kad kažem brigu, onda brigu u svakom smislu. Ja sam samo eto tu kao podrška za ljude koji su oboljeli od psorijazu, o kojoj zapravo nisam znala puno, ali evo na ovom kampanjom sam upoznala sve probleme s kojima se ljudi oboljeli od psorijaze susreću i zaista mi je drago da sudjelujem u jednom takvom
humanitarnom događaju. Nadam se da to neće biti samo ovo. Nadam se da će se zaista nešto napraviti u tom pogledu. Htjela bi pomoći da ljudi koji nisu upoznati s psorijazom i hvala Bogu ne boluju od nje, da ipak znaju da ljudi koji se nose s njom, da im nije lako, ali opet da to nije ništa tako strašno od čega bi trebalo se zazirati. Ja se nadam da će i ova kampanja zapravo osloboditi ljude od predrasuda prema bilo kakvim bolestima, a posebice ovoj o kojoj se radi. Znala sam ja za psorijazu odavno i znam da nije zarazna i kožne bolesti, dermatološke bolesti nisu zarazne. To jedino što znam da su ljudi stigmatizirani, postoje faze bolesti, ovisi kakva su područja koje dijelovi tijela zahvaćeni i svi mi koji imamo zdravu kožu na neki način onda ljudi znaju reagirati čisto stvar nekakve estetike, onda kažu oj da to mi se ne sviđa ili kako izgleda, pogledaj. I onda to može izazivati dakle nekakvu sumnju je li to doista bezazleno i je li zarazno ili nije zarazno, ali to su naravno predrasude i ova kampanja vjerujem da će puno toga pomaknuti i riješiti. Htio sam napraviti nešto što je spontano i dati prije svega atmosfere i ljudskosti u svemu. Jer ta vrsta stigmatizacije ili oboljenosti koju sam susretao vrlo površno kroz ljude koje sam sretao, ne mogu biti neiskren reći da mi to ne izaziva neku vrstu izolacije tih ljudi. Što je zapravo jako, jako problematično jer mi smo svi na neki način stigmatizirani. Neki na jedan jednostavni način što je nevidljivije od ovog što je tako javno i vidljivo, da ti naprosto si obilježen. I da zapravo je tu stvar tolerancije i našeg modificiranja da prihvaćamo ljudskost i ljude. I zato sam zapravo htio napraviti cijeli taj način snimanja da ljude povedem u šetnju, da se stvori neka interakcija i prije svega da se dogodi taj neki dodir